Po prvi put za 50 godina Srbi u Loznici dočekuju Božić bez struje i vode. Već 4 dana nema ni struje ni vode. Zlatko Kokanović, poljoprivrednik, otišao ispred gradske uprave da ih pozove na odgovornost. Mir Božji, Hristos se rodio. Po prvi put u svojih 50 godina ja slavim Božić bez struje i bez vode. Došli smo ovdje da bi dobili signal interneta pred gradsku upravu, da pozovemo na odgovornost rukovodioce ovog grada, krizni štab na čelu sa komandantom, sve direktore javnih ustanova koji svojim nečinjenjem su doprinijeli da mi danas 4. dan nemamo struju, nemamo vodu. Pozivamo ih na krivičnu i materijalnu odgovornost i na moralnu odgovornost. Ako su ljudi, trebali bi svi da podnesu ostavke na te funkcije. Novce koje su usmerili na Karleuši, vodili dane u Mionici, išli su u kampanju da lobiraju, da ih ljudi glasaju.